Cha, lapha sekusuke nginyakanyaka ney'nkinga ey'ningi lapha. Sibikela ukuthi kubonakale ungena ugatsheni esiteji kwasuke inyakanyaka kwangena unaleti. Inaleti iplastiki le esondweni elithi vamise ukuduma kakhulu ngeka-Chris Brown. Kubonakala kakhulu kusuke inyakanyaka le emdletsweni phansi. Kuphose bayibulale ingane Nkosi yami ngosizo lodwa. Kuphose kulimaleke ingane manje yokungahlali kahle kwezinto. Siyaphuza ukuthi lamondleyana ukuthi lungaphindi ngoba ngagcina omunye esebuya ney'ngozi eselimala. Kodwa siyabonga ngoba akulimalanga muntu. Ngelinye lamalanga ngathi ngihleka bathi nami-ke bathandi bepheji lami ngingabuka lapha ukuthi ngibuke kwenzeka lokho sihluko esenzakalile senzekela kunakithi umntana ka-Chris Brown. Nisangizongele. Balungisa la masayithunjela, nisangithunjela.